sinahawe amagambo aryoshye pe, ni amagambo y'umuburo niyaza njana muri kiriya gihugu, niyo yazanye hano, niyaza njana muri kirisi, niyaza njana Saramabira, niyaza njana mu burenge bwo mu Bunda. Amen. Haleluya. Kandi izo bantu badakeneye kumva, ariko ikamwana ikamva imbaraga zo kubivuga. Haleluya. Sinsubira mu muhamagaro wose, ariko ngira ngo mbabwire Imana yamuriye ubwoko bwacu inshuro nyinshi. Imana yatumye abanyamahanga, Imana iravuga ngo iduhaye igihugu. Iyo tubivuze gutyo bamwe bazabagwara, kandi ntiyakiduhaye ngo nuko turusha abandi, ngo twasenze Imana, Imana iradukunda. Amen. Muzi ibintu ububyutse bwabaye kuri iriya misozi, abantu bata ibigirwamana, abantu bava mu rusi, abandi batazajya ngo Imana ibaha ububyutse bukomeye. Ubwo bubyutse bufata ngo bufate bamwe butera kwandukiza abandi, ngo nubwo bamwe batije ngo bakizwe neza, ariko bagenderaga kubafashe ubwo butumwa barahinduka, aribo bamuzekaje bikaturebera. Haleluya. Hari abasaza muzi mwebwe mundusha kumenya, bamenye Imana mu rwego rukomeye, tibatukisha Imana yabo. Haleluya. Haleluya. Ngo bakorera Imana mu buryo bw'isuku. Imana yabo yagaragariraga mu mbuto nababwiye mu gitondo. Nta muntu wafataga amapepo ngo aze ngo afate ngo igihe ngo hano ngo abantu bose babe bamureba. Gari usukuye mu mpano za ntawamenyaga ngo uyu musaza azasobanura amandiko, ntawabimenyaga. Bagiraga timu yabo, tiwamenya gufite impano, keretse uwasenganye nabo akabibona. Nukuvuga ngo iyo bagiye gucya ku mustari, tiwamenyaga ngo yazayereko, tiwabimenyaga, ahubwo bahaguvuga utaza wewe akaba ari bubaha. Ibo bari babunze, bari bafite ubwenge bw'Imana, dukenewe kwigishwa. Haleluya. 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 Imana rero ibaha ububyutse bwabo bukomeye, bakora mu gihe cyabo, batubera icyitegererezo. Generasiyo ya kabiri irananirwa, itangira gukora n'imbaraga nkeya. Generasiyo ya gatatu itangira gukora n'imbaraga nkeya. Ubu twebwe generasiyo yacu twarananiwe, gusa Imana ntizayigurira abantu. Amen. Hari abana batoya izakoresha imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ariko kandi nta muntu, nta musore nyine nobona wosenga ngo arabira umuhano, bamuhebera, bari barinze umuhano. Mayi kazi idashobora gutungana muri uwo muhanda ngo igere muri uwo muhanda. Kubera iki? Mukiranutse bwo musaza yarabirinze umuhanda agasenga ku buryo mayi idashobora gukandagira muri uwo muhanda. Ariko se ndebera tubamuriye. Imana idufashe. Generasiyo yacu yarangiritse, nta banyamasengesho mu buremere bashobora kurinda ubwoko. Bwana sifiwe. Imana rero yagiye idushoboza, ishoboza bariya basaza bacu baragenda, ababakurikiye barakora, ariko bigenda bimanuka, aba gatatu bigenda bimanuka, ubu turi ya kane, twebwe turi hasi. Ariko kandi ducitse intege. Amen. Amen. Muri iyo minsi yose rero Imana yagiye ituma abanyamahanga, jewe nza numva bambwira ngo ndi uwa gatatu, twara umuburo kuza ubwoko bwagiye. Murebye iyi minsi, ibihe duhere ducamo, n'ibyo abantu n'ubugome abantu bafite tibyigeze kubaho, ntabwo byigeze kubaho. Amen. Mana rero duhamagaye mu gihe gikomeye cyane. Haleluya. Turu nabaye uwa gatatu, ariko mvuga ibyo abandi bavuze. Sinsubira muri ibyo, ndashaka ngo mbabwire iyi turu
bikurikiranye n'amaturu yose nagiye ngenda mvuga ngatanga umuburo nkagaruka ikantuma abantu bakanga kwihana. Kandi Imana ikavuga ngo mugende ku misozi ya Kageregere nimumara musenge muzibira abantu guhunga. Tukagenda tukabikora twahava gutya abantu bose bakama bavumwana, ahubwo ibyo bakamakomeza kujya gutumwa bakabuhindura ubusa. Imana iravuga ngo bagende bangare kandi bazakorerwa ibyo batarabona, bazahura n'ibyo batarabona, bazakorerwa imirimo y'agahato. Amen. Atari ko hari abazagenda bari kwisezerana. Isezerano umuntu aza hano Kenya agakorera Imana, abanyakenya bagakizwa. Undi akagenda muri Amerika akabwiriza abazungu bagakizwa. Abo barahari Imana yavuze bazozunguruka muri bino bihugu byose, ariko bari isezerano ry'Imana. Ariko aba bandi bose bazogenda bangaye bose bagende bakoresha imirimo y'agahato. Amen. Imana yarabivuze ibibwira abanyamahanga bashi baragenda n'abandi benshi. Jewe rero bivuga nduwanyu, ariko ngenda ndi umuhanuzi wo gusohoza. Amen. Kuva ibintu byose Imana yatumye muri kiriya gihugu byose, mugende mubaze. Hariho abavuye ruguru ubu nyine, hariho abari muri Amerika bambonye bwa mbere kigenda, nagiye bwa mbere gumino ya mbere isoza zari 2011 ndi umukobwa mutoya cyane. Nico gihe natangiye kuja. Amen. Gumino ya isoza ishaka none atwaye message bwa mbere, ariko kuva ico gihe uyu munsi wa none byose by'Imana yantumye byose atabuze ngo nakimwe byarasohoka byose. Imana ngira umuhanuzi wo gusohoza bike byose Imana yantumye kuvuga. Ibipembe birasa amateka nuko twebwe ubwoko bwacu butaza bwandika cyangwa amakamera ahantu hose naciye n'ibyo navuze muba mubifite mu uburyo insinzi nigaragara muzabona umurimo nakoze, kandi sinkwirata n'Imana yashize mu muhamagarira nashoboza, kandi zashoboza gushika ubwoko bugaruye Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Umuhanuzi rwose burasohora. Ejo bundi mu mwaka ushize zose zo nari navuze byari byabaye. Ngira ngo nababwiye ngo 2019 niho nabonye neza ibihano byose ndabibona, mbona ikazishira, mbona abanyamibunda yashize, mbona ijya mihana yose nararagamo yose yarashize, bose basanga muri minene bose bajye bose naburiye bose bamwe bazambona ngo byabindi wavuze ngo zose zarabaye. Uri bahantu dusigaranye wakakana gusa kose niko turimo twese. Bari muzi ko Imana izibesha, simpemba cyurira, ariko Imana izivuga. Amen. None hejo bundi mbwira Imana wese noneho muzamuye ko byose byasohoye ndaje kuvuga iki. Amen. Turi kumwe? Koko murumva ko nabushuye cyangwa nijeye. Haleluya. Kavuga ngo noneho iyi turu ko byose byasohoye, Mana ndaje kuvuga iki. Zogenda mvuga Imana ubwo nari mvuye Sudani. Yambwira ngo ugende Sudani ndavuga ati Sudani, ngende Sudani, uzoja Sudani, kandi nushika Sudani kubera ibyo baheba korera Sudani nzayimana. Muzi ibibazo ngira ni kujya kwa Nehemia icyo mvuze kizakiba, kandi kitari cyiza kidashimishije abantu. Imana namwe mugende Sudani ngo ibyaha baheba korera Sudani ngo nahabahariye nk'umugisha wo guhahira abana, ngo ariko ngo bashike bakora ibyaha biri umurengera. Nukuvuga ngo umugore yarasigaye ati urugo guyu akamata abana akagenda Sudani, yashika undi mugabo nawe wataye urugo bashika bakabana. Hari abakecuru bari basigaye batabasaza ngo bagiye gukorera amafaranga Sudani. Nushika Sudani nibatiha nzahombesha idolari ryabo hashire. Uko niko byagenze. N'ubu Sudani mubaza amakuru yarashize. Ujya yashize mvuye banga kwihana, ukunyire mutaza mwihana, banze kwihana. Imana ibabare.
uretse Sudani, ikintu Imana izabagirire neza abantu banyakiriye Sudani, maze batanga ifaranga. Mama bampa ifaranga, nabafata za faranga zose amaze zijana ruguru. Umushishe ntazoja mu ijuru, bande bashishe hano. Cyangwa udufaranga azapfunyika. Uku bamwe hano utudorari tutaza tukongwaho, tutaza tuvunjwa. Mwene mutafaranga. Abakecuru abe nubwo woza nukaza utwikumbuye ko tiwoshe. Haleluya. Bampa ifaranga. Amen. Ngira ikibazo gusa cy'inzira. Barambwira ngo indege y'Igoma tibishoboka ko yagutwara. Abantu bari Igoma bam tibashigikiye ko ngenda. Barambwira ngo hanga barashaka kugirira nabi, Imana irabivuga. Barambwira ngo keretse uje Bukavu, ico gihugu baza bubaka ikibuga cy'indege. Aho muri Ebenezer ijya ministeri ya hamusabira umugabo umwe ngo nzogende bazoja kugiterane bari abantu muri Ebenezer bansabiramo emiopi birakunda ndahaguruka ndagenda ngiri Buvira. Mwashiki Buvira nagize icyumweru cya mbere emiopi nyifite. Amen. Ariko umunsi yo kugenda bakamashira umupolisi cyangwa umusirikare wa mwana wa akagenda kagaruka. Icyumweru cya mbere kirashira, icyumweru cya kabiri kirashira, icyumweru cya gatatu kirashira. Mu nzu y'umuntu mpangiye abanyamurenge baramutera, bararuha baramucanganikisha, baramubwira ngo ariko utunze Alice uri umuyungu, uri pasteur mo tibangaburira uko kako baraza no kumakubaje kumbaza amakuru. Namambira uwo mama yari mwene wacu nta mission nazanye y'Uvira, nta butumwa bw'Uvira mfite mission ya ruguru. Nta muntu ngeneye kubonana nawe. Gitoro muzamuvangira, iyo umuntu atabishaka muzamushaka kuvugisha umuntu ku ngufu kubera iki? Bakama baza mu gitondo ngo baje kuvugisha umushitsi. Simvugana nawe, ntacumvugana nawe. Uwo mumama Imana izamugire neza. Tinjewe ubabwire ko ndi muri gahunda zanje. Bakinjira mu gitondo, bakinjira umugoroba, bakinjira saa sita ngo baje kureba ngo amakuru ngo twamenye warise ngo ari hano ngo nonega ngo naza turamutse tisimbara simwe nazi. Umugore umugabo baramucanganikisha baramutera baramubwira ngo ugiye kugira ikibazo. Ni uyu muntu aza akora ikimuhano tazaza kubwiriza. Turabizi ko n'umuvugo aza akora ikano muzi. None bibatwaye. Mwanza nyine mwabaye bane. Amen. Baramute. Indege nayo birananirana. Ivyumweru neza bitatu mu nzu y'icyumba umugabo yaranyimukiye twaza turyamana n'uwo mugore. Akajyama muri salo mu mibugu. Muri bwa bushuhe nta plafo yari irimo. Amen. Ndacanganyikiwe ariko Imana uzuyiburi kwayo wireba guturaye. Narayibuzi Buvira ndayibura. Ndavuga ngo none subire nandikira pastor Kado kuri WhatsApp. None koriki? Hati garuka none niba byanze toya yaho kuvuga ngo garuke ndapfira hano. Kuko nari mfite uburemere mu mutima wanje. Amen. Imana yo mu ijuru naho amayeri Imana arakomeye. Yarambishe. Yashakaga ko indege ibura, nari ngendeye Bijabo, nari ngendeye Minembwe. Iyo message nari mfite ya Minembwe na Bijabo. Amen. Naho Imana ikunda bose. Yari ishaka ko ngomba kuzunguruka guhera igahororo ngashitsa neza mu Minembwe. Kuko iyo nca mu Minembwe mba naragarukiye Bijabo igahororo simpage. Nazamuranze sinari kuhagera. Haleluya. Nuno akaba mwene wabo uwo muhungu uwo mugabo nari ncumbitseho arasi. Numva aravuze ngo nibamutize ikoti. Noneho ngira ngo none kuko ngo yajaga hari akuru ya musozi Buvira gusenga ngo avuge ngo bamutize ikoti namvuga ngo reka mbaze nyine inzu niba ari ku musozi tujana tuje gusenga. Uwo mugabo arambwira ati we tahaja ku musozi agiye. Avuze ngo agiye. Ruguru wigahororo gukora exam. Uwomba bari ukamumbwirira
ndamubwira haleluya, tinagize ikibazo hano, nabuze indege kandi ahantu nicaye nta mutekano ufite, wonyemerera nani mfite igikapu cy'abaturiste nari naguze imyenda, abakozi b'Imana ba Sudani bari bampaye amadolari muri imyenda yo gufasha abana ba ruguru, ngo ndangize igikapu cyari kingana cy'abaturiste kinini kuko nari nzi ko ngenda n'indege. Noneho arambwira ngo ese ko murasinzira? Haleluya, Bwana asifiwe. Arambwira, ndamubwira nti yewe mfite n'igikapu kinini ariko mfite ikibazo, nabuze umutekano hano, itike y'indege ndayifite ariko kandi nabuze indege. No, wonyemerera tukajana. Mubwira igikapu nabonye ufite uyu munsi si n'umunsi w'isoko, ngo none uzoshoka. Ndamubwira ngo mfite ifaranga tituzabona umufurero wikorera iyi misigo. Aremera. Atariko ibibazo ufite ni ijana nawe ngo birakemuka, ariko rimwe na rimwe abakozi b'Imana bazagirwa neza. Ati kumutekereje kumbwira gusa ngo mbikoreye igikapu, ati ibibazo ufite bizo. Ati namubwira ati mbira musigara hano. Haleluya. Yamambwira ngo itegure, nari kwitegura iki? Ngize igihe ntajya kubera stress, namangira gutya arambwira ati tegure. Tuhurire moto, duhurire hariya kuri Kadesi. Amafata moto usanga kuri Kadesi tugenda twaraye mu Bwegera. Ahantu neza icyumba cy'abakozi b'Imana barakinye. Icyumba kirimo amamatera, baravuga ngo uyu nguyu kera system nayo nashaganyije. Muzi kuzugira gutya watera intabo muri system yakamabimenye. Mama wanyu icumbi cyo kuryama mu cyumba cyuzemo amatera. Turage mukozi w'Imana umwe umugabo w'umugoro, Imana izamugiriye neza. Haleluya. Turara ngo turare twama dusanga inzu iragaragara. Umugore yagiye gucuruza indagara, umupapa yagiye gutorera. Umuza mwumva mubwira umugore yagiye gucuruza saa moya ntaraza, umugabo yagiye gutorera, afite ubwana nka butandatu bwose bungana. Usanga ubwana buhe bugwana. Uwo mugabo nyine twari turi kumwe arinjiye ni mwene wabo, turicaye abwira umwana ngo papa ari he? Ngo papa ngo ari hariya he. Aragenda amuhamagara. Ubona nyine bararamukanyije neza. Ubwo mukanya saa moya n'igice umugore araje, nizigendagara bazagenda bazereza. Ubwo barashitse yamatangira kumutora ngo gira vuba, ngo twabona ko bashitse baje aho uko abana ko baragwana, mwese nuko wabaye ngo gira vuba. Umugore yari afite Pentecoste yuzuye. Haleluya. Uzi ikintu yakoze? Niku yari ku titwamenye ukuntu yuhagiye abana abaraba kuruze amatara mu gakurutu, abarabahaye sinzi ukuntu yabagize gutya, abashuhije amazi tuba turoze, yamakaranga uka afite experience ikomeye. Ariko gushaka kuwo mugore pana bamwe bazabashisha amazi no kuri gaz tashi. Kakomeza akamagenda kagabanya kugira ngo umushitsi arambirwa genda. Ariko umugore haleluya, umuntu azamakubira ibintu byose. Umugabo ngogira vuba nazagira tesuye yo kuvuga gusa kandi gamuto Buga ndiyo ruha tiyo fasha. Ubu hano yamanyanga mwageza mukora ngo ibintu byose umugore uzorindira umugore cyo gupagasa uze murindira umugore akore byose emonsobeze. Ubu ntabijya byaruguru ni ukuvuga ngo icyo ushoboye gukora urafasha umufasha wawe, siko? Amen. Niwe yamayicara gusa atota kandi umugore harimo kuraka yari kuba ya Yesu. Haleluya. Ariko bene umugabo abarashatse neza ba umuntu yoreka no kuja mu ijuru. Tugire bose. Haleluya. Baratugaburiye
abatwaye uwo mugabo kumushakira hajyama, kera yasasiye, ubwo tuba turaryamye yamazima saa 10 yarabyutse akaranga indagara, amazi arazikaranga neza. Mama yamaducumbira ku yiha, mama aradutekerera amazi ariko ubwo umusitari tuzatubona byinshi ku musitari uwo mugore iyo nzomubona njyewe nibagiye no kumusaba nimero nari kuzamurebera sepe nako ese ikaze niyi sepe Bwana sifi. Mu gitondo twabyutse saa 1 ibintu byose yabirangije. Haleluya. Kandi uzi haleluya ya Satani. Yataye agakoraje namanu vaneza nazamutse nuko. Yari uze Pentecost. Akafita kwa kanebwe. Toka. Wenu wazabu urugo rukava kwegerana. Kabite mugabizi wote. Tugira biki. Haleluya. Nuko. Mu gitondo tubadufashe moto, badufatiye moto, babashwetse bya bikapu bazana ibifuko bashizemo cya gikapu canje n'icuwacu, harimo nk'imyenda nk'itatu yiwe, barahambiriye ku mufuko tururiye. Igiciro ntakubembereza. Bamambwa ngo ni mugabane, barama bagize umutima mubi kabisa. Nta gucirikanya ayo bagusabye yose uremeranye. Utavuze ngo kujya kwacu ngo yaye ngo punguza. Oya nta gupunguza ayo bagusabye nabi. Twamaturira moto, twamatugenda. Turagenda ngo dushika ahantu hari umucanga twamatwe kubita hasi. Imana ibiraturamiye. Twebwe twamatwe kubita hasi, umuntu asigara kuri moto, utumaye turavuka twice kuri moto. Ukumwe umufuko urabona igifuko bazagishira bene ahangaha. Noneho uwaca karenzaho ukuguru kuko moto tuboto twahariya nyine tuba tumeze ukuntu. Yiwe nyine yamagwa gutya. Imana iraturinda ntawavunitse. Twama tugenda dushika ahantu imoti igarukira. Ngo dushike dusanga hariho moto zibiri. Bibi kibazo cyo kuvuga ngo batwemere. Namambwe burya wadutwaye data ndakugurira soda kuko wazi baramusaba kama kwihorera. Sinzi uko nyine bazavuga niba ari igifu rero kumva nyine bakumefye bagusuzuguye. Bwira uwacu watuzanye kuri moto ndakugurira soda umutuvugishirize ndaguha amafaranga adutwara twaga umunsi utarubiso. Aragiye aramwinginze ati bano bantu n'abakozi b'Imana batware ubashitse hariya i Remera turore moto bamatugenda. Yemwe sinzi abazi kuri Manenga, sinzi twaza twuri umusozi gutya wareba gutya hasi ukama wumva kera watembaga. Moto yazabira kugira ngo ugende twama tubona neza twagiye kandi ku buryo nigufuta itora. Maze mbwira wacu tewe kurabona hano hantu tuharenga. None ndabwira baba sende polipole ngo funga kina ya. Ukuvuga ngo bari bafite umushinga ukomeye. Twama tugenda tubwira Imana yo mwijuru dushitse, Mana yo mwijuru dushitse ngo dushike kukiremera ku bitaro. Arabazi. Wama dusanga abasirikare baje guhemba bane. Tuba tuguye mu kiguri cyabo. Mama ni nkaho bari babonye cya gikapu imufunguwe hapo muko masasi abo ibintu bitugana umusubize y'igikapu ngo hari ngo haraho muca. Noneho kubera nje namenyera iri yanzira yo mu Rurenge izaca muri Mahima ntaco ubwo bwari bumaze gushira. Namambwira wacu tuze hano turareba amanegera umusazi naje. Abagongo mani udasazi bazagusuzugura bakujya kwiga. Mama ngo yakaba abitaba baraza umuzani ibyo bikapu byose umubizane hano turabisa ngo hano hari mwige timukoye mu mangu batangira kuvuga muringana ati baba si bote atuko bakinwa sema Kiswahili ukoga kera bihagaze uko se bihagaze umutima ko ndavuga ati turava hano. Haleluya.
ati fungua, timuko imo manguo, hakuna masasi, muko imo manguo. Mimi naenda kuhubiri, niko evangeliste, niko apotre. Boko pastor. Niko apotre. Barabifata. Wawifata na mwirandi, hakuna kitu baba. Wewe kama unataka shimboke, mimi nitakupatia shimboke. Sindo shimboke ndo nataka. Bandamu hai. Bagirikiwa zose. Bazaga shuhari kwa gira uki wakamabaho. Ngo mamba hai 5,000. Mama gira uki ati pasteur mwende. Tuba tubivuze undi mugore aratwikorereye mu mugega turazamutse ngo tugera ahantu mu bafurero hejuru tutaratangira mane kwama dusanga umuhana wose ngo bagiye mu mahombi wapfure bose bagiye mu mahombi ngo gusenga turi umuntu twikorereye turategereza saa 9 n'igice ziragera wa muhungu aragenda asanga umupasiteri umwe w'umfurero ngo basenganaga aravuga ati twagize ikibazo reba burije uyu muntu utazi kugenda none tubari dushakire dufite amafaranga turebe umuntu twikorera imizigo aragenda ninazana ubwana bubiri bwabwana bwaza kuducira ibihumbi 220 bazabitwanira uwo mufuko bine yewe umunsi w'isoko bine utegeze twatanga ibihumbi 220 dupfe kugenda gusa byo amafaranga si ikibazo turagenda ngo dushike neza hari hasiga gasozi kamwe ngo dushike ibo baranga ngo mu gifuni ngo banyamurenge ngo batabaho ntabwo babicanya ngoya badusigara aho ngaho wa mugabo afashe cyane ikapu cyanje n'icye turazamutse kuko nagiye nanirwa noneho umusozi wa kabiri ko ndagenda nsimba kubera mpande bamisa hari ahantu nashitse ku musozi wa kabiri namananirwa ndica yaringize imisi ntagimuvira aho yagiye atwaye akaji n'isukari kuko uzitwaza amazi n'isukari kugira ngo n'ugumumu noneho rero aba yabitwara arambira ngo ukomeze uze buhoro wamare namananirwa ndica naho yakomeje noneho kibi kibazo ko ngezaho ndashobora kuzamuka birananiwe kazasigaraho kugira ngo nje imbere ngasubira inyuma namandica ndavuga ati ntakundi ni Imana nibona ko mvira arategereza iwacu noneho ntangira kumuzinduka yewe naguye umuma niba womanukanira amazi n'isukari akaza yumva gusa umwonga murabona ukuntu umuntu azamva niba ari umwonga none arumva abona ntagarutse yamba yumva umwonga aragaruka ngo agaruke asanga bicaye nananiwe arasubira aje kuzana Imana izamubwire neza amen aragenda anzanira amazi n'isukari ndatoba ndanywa ndongera ndagenda Imana imbaraga tubona turarenze twageze neza mu gifuri gutya saa 3 bataramye kumwe nyine abantu baba bataramye bagiye kujyana ukuntu afite amayeri uwo mugabo yamavuga ngo aya masaha dushitse mu gifuri nituje mu yindi nzu tituke reka nje mwadata bukwe uwo mu muryango yamanjira mwase bukwe umuntu bakomeye ngo dushike bamatwihorera tibari batubonye hari urabona ukuntu bazakomeza umuriro ntugire umaze guhota turinjiye abantu b'abashitsi nibo nabo bari bagihinguka kugira abashitsi buri munsi barabagoye uko ntawuti wobaga ngo dushike gutya twicara niyambu bamatwihorera turicara umusaza yegamira hari igikuta umugore kandi yari afite umugore muto yambaye icara kahari bamatwihorera turicare kazanyoni wacu urabona hano turi ukogere Imana kuko itazi kukugira yama sinzi ko muzamona muzika kaniro kiyenyereza kakamaka mukati wa mugabo yama yazarema nk'umujura ngwagira yamamenya uwo mugabo yari afite uruhare ubishyize abamenya umuko sinzi ukuntu yahagurutse umugore akomeye baragenda barongorera uzi ko babitwimye nta na kimwe yasohoye hanze ntaco yasohotse kuja gufata inani isafuriya yari yuzuye ukoro ifu yari ayifite yamagira gutya gusaba aracanye abadushurije amazi umukwe we bagiye koga turagarutse abashurije ayandi
mbagiye koga nagarutse kera maze gucuma uruko rogerura ngo bucya mu gitondo twari twabwiye twigwaneho kwiza kuntwaza mu gitondo twamadushanwa twigwanica aha natwe duca utekereze kuva hariya mu gifuni ugashika kuri Nyakamungu saa 2 z'ijoro utekereze ubwo rugendo ahantu hagenda niba ari amasaha 2 niba ari 3 tuhagenda umunsi wose. Imana izagira umuntu neza. Amen. Nuko dushitse kuri Nyakamungu mvuge nihuta biba ngombwa yuko ntangira muri sepake mpamagara pasiteri ba sepake mbabwira ubutumwa nazanye barambwira ati baranyigaho ntibangoye bo ntibapinga barapanze umunsi ndagenda ndamuvuga Imana ikora ibitangaza. Amen. Abantu barakubititse barahunze bavuye iwabo harimo abanyabijojwe abandi bavuye handi barakubititse n'ibibazo noneho ngo mbabwire ubutumwa babwumvise cyane habaho kurira kw'abantu bajya abanyamuka basepake. Imana kuri gitangaza muri iyo giterane cya sepake hasigara andi matorero yandi yose atari sepake. Umunsi bahuye niho nabonye ko abantu bahungukanye ibigirwamana byose. Uwo munsi habaye ikintu utarabona. Abarozi bose barakora ku buryo ikorari yananiwe kuririmba amakorari yose yananiwe kuririmba sente irazi. Twigwaneho yari ifite umusitari wo kugenda bakora ziyara mu matorero igisirimba kirabananiwe sente yamayanga kwa ibintu byose biraba hageraho mpaguruka ngo ntangire gusoma nk'uko mwene data yansomeye. Uwo mpagurukije akananira uwa kabiri arananira uwa gatatu arananira ko murumva ayo mapepo yarahari kandi mutekereze ruguru ni ukuvuga ngo twanze Imana rwagwango tudashaka n'ijambo rivugwa ry'Imana barategamira baravuga ngo ibintu byose bifi kandi nama numva ifuhe ibintu byose ngo binanirane ndabanza ndabatongera ubwo ni intare ziziritse uziko ngo he kamare ku sinzi wigine ko butari mu gufa kurekura ndabatongereye ngo ndangize nama mbona umupasiteri umwe afite igiheko kiri kwaka yaza kigira gutya mu abantu bose bakamubamera gutya amaze mara gutongera ndavuga ati Imana yantumye ko murareba ingene meze ko murareba amaguru ingene abyinze ko murandeba ntabwo naje kubasekera ntabwo naje kugwana n'abadayimoni. Imana ibakuye kubwegera ejo bundi Imana yabarinze bwaki Imana yabarinze muri kiriya gihugu none muraje murazitiye ngo ijambo ry'Imana muhanuzi nabazanete muvugo uko murabizi ngo mwashoboye mwanani ni ukuvuga ngo mwasinze timurindire nari mfite flash mbwira uri kuri se mbandi mu mbaraga gahari pana hano usanga ikibanza cumi kiwe tishiramu kitagahayo kajiburi kitakatifu tugirebye haleluya tishiramu ashize amaze tema wa muganga pana ntabyo guca hiyo umuriro wamawa abantu bamawa gwangana abantu bose barakwanganuka sende ko yavuze igisirimu twigwaneho none hirasara y'abayumbe bari ku mustari ikorari ziraririmba ubutumwa buravuga habamo ikintu cyo kurira. Bwana sifiwe. Ngo tuvaho bagiye muri twigwaneho tanga ubutumwa bwabo nari ijana uturangize nibwo twahavuye tuja kumuramza. Amen. Kuko ndavuga nsimba ibintu byinshi. Haleluya. Shike sitiye muri sepake kandi niho nza ntangirira. Umugabo umwe mfitiye ku kijiji Imana izamumugisha aranyakira ambagira ko buraca mu gitondo nasanze hari ubukwe bw'abakomite n'abapasiteri b'abasepake bose babutaje ataba pasiteri bose ndababona mu bukwe ndabazana tuvugane hanyuma dufite ameza azabera kuri Nyakirango y'abasepake ti none ihangane urare mu gitondo nzagutwara ubonane n'abapasiteri. Turajyanye mu gitondo saa 3 arajanye tugeze kuri Nyakirango mwapitije mu mahombi namasanga urunga ruruzuye abapasiteri bakasuzugura gute baranyakiri wese ko mwatenze
pasiteri ati afite amaguru makeya karagenda yitonda cyane ngo mwishe gahunda baba gusa ku mahame y'unani gusa mwishe gahunda kuko karabasobanurira ati yewe uyu muntu yananiwe agira amaguru make reba hano guda amasaha 2 je mpagenda amasaha 4 ati rero natubwire ubutumwa bwamuza ndabubabwiye naringiye kuvuga wa pasiteri Imana ifasha sande ko ntabivuze muriro wari watse mukanya ati ufite urwandiko twari ntabandiko mfite aho ukuzi ngo turakwakira ntabandiko wazanye ukora uwuhe murimo tindo kuvuga ubutumwa kandi tindi apotre uri apotre izina abanyedini bagendera ku izina Wese ufite ibijiji bingana ufite ibijiji bitabarika mfite ikijiji Saramabira mfite ikijiji Bisisi mfite ikijiji kuri Runyenge mfite ikijiji mu Nyagiro mfite ikijiji mu Matanganika mfite ikijiji mu Kabanju mfite ikijiji hariya za Kurengego mu Mibunda kuri Nyamara mfite ikijiji mu Gashorero mfite ikijiji muri Kenya hari Habungeri Nyakivale mfite ikijiji Chaka mfite Abungeri Burundi niyo bose abo Kristo banje bose niyo babo ni bijiji mfite bari nguzimine kuko amakuru ya twageza tuyu wese ni wowe wari warafungwa amakanisa kuri Kristo teacher amen tariko titukwaki ntabwo handi kufite so ubutumwa je nabushikije ntabubabwiye Imana yanzaniye jewe nangishobora niba mutabwakira ibyo ni ibyanyu muzikintu bakoze harimo abapasiteri batoya babiri ikico twagiriye ikibazo abantu bakuru nibo bayanze abakuru nibo banze abo batoya bamama bagaragara kwera hanze umuhana wose wakoranye ngo ejo ngo Alice ngo barafite ameza nukuvuga ngo sepake yose hariya yose yari kuza abantu bose bahamagaranye barishimye nukuvuga ngo bari bafite ibyishimo abapasiteri bababera ikibazo Imana izababaza amaraso y'abari bakirisitu wamara ikintu bakoze barampeza hanze atigenda tuvugane basigara bamaranira ngaruka arambwira ati kujya kwa Nyamurenge kujya ati Imana ikumugisha wararushe ntacyo utakoze Imana izaguhemba none ng'ibihumbi 30 uzagura isabune mu nzira ngaho Imana igufashe Imana ibagirire neza ubwo soke gutya hariho ibitaro apotre Gitwaza Imana izamugirire neza hariho ibitaro yashize aho ngaho kuri Nyakirango hariho abahungu b'abayumbe b'abaganga bamenye amakuru kera ko bambizi kuko ni wabo bamabaza ati ari dufite igitaramo hari ngwino tugutwara iminsi yose uzoshaka uzo dutaramira tugira igitaramo toya tihari ya mitonde yose yarantumiye narije hano muri Separi none murekeje muri mitonde mukajembe mitonde yose yatumiranye yose none mundekeje mukajembwe namambira ati ahubwo umwe muri mwe nanjana umwe yamufata nanjana mushike mukajembwe gitaramo nako igiterane cyatangiye kuwa 5 ngenda kuwa 6 nambasa umuhanura ke uzi umuhanu wa uzuye abashitsi ariko kurazabera neza haleluya ubu nugusaza twadukeka ututwina hangaha twiza twiza pana biganira oya tujya dukeka bazabahoma naragasasa twatubako maze bampitiza mu nzu ndavuga nti ndashaka guhita mbonana n'abapasiteri bunyine kuko bari basotse kanisa ya mbere bari usenge n'ijuru bamanjanaga ngoshi namasanga pasiteri barutabakise inziruzuye abapasiteri isuku bose nabiki hango wabanyedini ushike bamaka bamaso hari umusireta umuyu yari yarumvise amakuru namambona kwa neze ariko umuntu Imana azamera neza tugire haleluya ati karibu dada karibu cyane ubwo barasenze abagiye muka namavuga nti uyu nguyu yuzuye umuka biracamo amen abandi bajya babigirwa Imana ko barakanura amaso
sige bakanura amaso kaba haye bandeba ijisho ribi nanje niyo bandebye nabi zana ngombe serieze cyane sanga rero Haleluya. Ukamubihurira yakureba ujisho nawe ukamureba. Amen. Suwetanga ati mama urabona ko protocol nyine igiye kuzana ibiryo ngaho ivuga mu ncamake twumve message ufite nitumara tugusubize. Ubwo namba nivuga mu ncamake arambwira ati Imana ikumugisha kandi uzuvuga bose bakamatangira kwandika ati none baguhe icupi ryawe hariya turagusubiza turiga tugusubize cyangwa ejo saa 2 mu gitondo turaba tugushuje niba bikunze cyangwa niba bidakunze. Naho baba pastor b'abasepake kera baje babwira babo ngo tibumwakire kuko n'imitondo ikorana na sepake. Amen. Nuko baje aho ngaho kumukutana batumiwe naho kumbe muri bajya bari bicaye nabo bari muri bajya bampinze jewe ntababonye naje kubabona nyine nyuma ndagiye bajanye ku icumbi mushike ndicaye abantu bose bakamaza kundamutsa nyine hari abafite urukundo rwinshi muzura mu nzu baza kundamutsa bambira ngo ni wewe wawundi bamwe akambira ngo se ni Yesu ngo ni wawundi uzoja mu kuzimu akagira ngo ni wawundi abandi ngo ni wawundi gususha mu biraro gusa se wawundi uzoja mu kuzimu ntoya ni wawundi uzoja mu biraro bahe bahangana iyo ngiyo bonyine. Amen. Ndategereje ko baje kunsobanurira ati bazi mu gitondo ndategereza saa 2 tawaje saa 3 saa 4 namavuga ati byananira. Hariho abantu benshi hariya ni mukajembwe neza abasaza hariho abasaza bamwe bakiri bazima bama basa naho Imana yagumuye abagore iyo bashatse gukora icyiza baza bagikora bivuye inyuma naho basaze. Igihe twaragendanye Nyamitovu na Serukiza Benja twarahavuye umuhano wa musho tugize iminsi 3 umuhanuraje baramenye kuko twarinjiye nijoro tibanyegereza abagore barabibona ko batanyegereje bamavuga ngo murabizi ko ari wawundi wavuye hano umuhanuraje ngo none kandi muramupizi tibamyegereje nijoro amahamagara chef umuhano baramubwira ntuva chef iyo bashatse ikintu uzamugira neza ariko iyo mukoze ikintu uzamwifungura. Amen. Bamage ndabwira chef ngo kino giterane ticinjira ikintu kiza gitumuriya muntu baza bakamupima ibi murimo kubera iki ubushize nitwe tuba duhungana abantu none kandi dufate igikapu duhunge iki giterane ticinjira. Chef arabwira ati mwe mutuze bakora imihango yabo y'amateraniro nibarangiza ndabwira pastor badakeneye kumva ubutumwa bagende mwebwe mutuze abagore baratuze ngo habe saa 4 n'igice namamone ujye suretanda mukuru n'undi umwungirije baraje ati utuhabarire ati twaravuganye turabirananira nako twumvika ati mwibuke hano mwana ati ragoye ati no twafashe umwanzuro ikanisa rya mbere risohoke irya kabiri nibyo rivuge bamurizagamo na wa chef biba birakunze yamubwira ngo woge nurangiza uragenda wicare abavuga ubutumwa bateguwe bavugwe ikanisa rya kabiri uravuga message ya ndoga umare ndamanuka nuko nuko ngo nashize gutya mu giterane zigeze bazamaza akazakureba gutya bakamubaviriye bose baza kujya kwingazi burumbiye nani amaze ruguru amahame bagira bamanyicaza ku bashefu ngo sigo kwicarana bona abapasteri ngo basoretanda bigize Imana kwisi bamanyicaza na kina mama ufite ipepo ngira ngo niwe bapokeje ipepo byose amaze mushiki uzi ikintu cyambaye namantangira kumva ibinyigeri bihe bitondagira
ako kanya nkabungura ndavuga ngo umutima wamumbwira ngo uyu mugore ni ufite kino gihe. Iyo ni ruguru Imana izi kweli. Haleluya. Ntabwo ngiye kumutwika. Wayobewe uwo uhayugirira gutya. Mbwira Imana ngo Mana wampamagaye ukantu ngorewe hano. Kundagenda ngo nzira. None umunyamapepo udafite Pentecoste uzi bigirwa Mana. Ukiyaza nyari gitwika. Ndagutwitse mu izina rya Yesu. Uko abantu bose ko barandeba bazamakureba bose. Ngira ngo ntawuzongera kureba hino. Uzirugura ingene bazasamana. Namanuna. Tishamwize na Yesu. Shamwize na Yesu. Amazi kuri uramanuka. Atangira. Uziko yabandi yo kwihangana n'igitambara kimuvaho. Arasohoka ati wonge. Araza aratuza. Abapasiteri bari batumye bavuga ubutumwa burarangira. Wa munota wanje wo guhaguruka. Satani yose yambizo. Yose irazo. Hamahaguruka umupasiteri. Ngo murabizi ngiye gukoresha fatanayizi. Ngo ndimubona ko twasengeye hanze. Ngo ubu nyine mwese nimuzana amafaranga ngo twubake urusengero. Ngo tuzongera kandi ngo muti twasengeye hanze. Umusaza wari inyuma kuko Suretanda yaravuze ngo nahaguruke tumyegereza afite message avuye mu Rwanda. Induru yabivuga kujya abantu babuze ubutumwa. Ubu abantu bakeneye ubutumwa bw'ukuri. Abantu basubiye inyuma babuze babwiye ubutumwa bw'ukuri. Amen. Uwo musaza ati Suretanda yavuze ko ari umushitsi ufite ubutumwa. None fundraising kubera umushitsi yaje niho muyikoresheje. Mwana yitumenyesheje. Dukeneye umushitsi uvuye mu Rwanda. Amen. Muyica amahaguruka ubundi ngo agiye gushima. Amapepo yose aravuga. Yamata bidiri. Suretanda ngo arangize uwa gatatu ati jewe ati mfite abapfakazi ati none ndasabye umusaada ngaho ni mutange. Suretanda abona ko ibintu bizakomeye. Amapepo yose yamasana. Suretanda aravuga ati yemwe bwije kandi abantu bamwe bagataha. Nimureke twumve umushitsi. Narahagurutse induru yabivuga nibigeregere. Maze mu mpaguruke natanze cya gisirimba. Induru yabivuga abantu baravuga mu ndimi bariruka. Kumbe babone wa undi ngine ngo aratemyenye. Aratemyenye ndewe. Haleluya. Ubutumwa bw'Imana hakoreka ibintu narahavuye bamatwara bwa butumwa baratinya babujana mu butayu. Amen. Narahavuye ntamuja mu bijabo. Genda muri twigwanyo ntabwo ubutumwa Imana yari yampaye nagize icumweru mumve mu bijabo genda mu bikenge. Iyo nzira yose naza ncamo niho naza ngumuma kaja kuryama mu makaya y'Abarundi. Niho baza bampa icumbi nananiwe kugenda. Amen. Ubwo navuye mu bijabo ntaragera mu bikenge ngere mu Kamumbo biranga ko ngenda. Baratubwira ngo inka zavuye mu Kamumbo bwatsi bwarashize ngo zagiye mu Mikarate. Mushike mu Mikarate sanga inka zose ariyo zaje hanyuma mu biraro ganiho ku ikanisa ryanje. Amen. Mushike baranyagira kera nsanga bamwe bari kuri kirisi. Bamwe ngira ngo zarabokamye kuba mu biraro. Bamwe kera baramenye baranyaka. Uwo munsi hatunyaga imvura kuva 2:00 gushika 10:00. Bari batarasakara ni kujya nyina bungeri gusobaza bashiraho akantu. Imvura yambirari inyagira neza buraca mu gitondo. Ubuca mu gitondo bafite ukuntu bateka amata yabo barakama tibajanika kure kubera nta mutekano wari bazishiraga hafi kari baziragirira. Bateka amata mama bashiramo amayani. Twese iboga barayimenyera imvura bungeri se tacho bizababwira imbere. Nari nabaye papa akuti benjo. Hanyuma bampanyine amata shusha ati wamwe yawa urakira bashusha amazi mu gasafuriya bamena ku maguru amazi yabize amaguru arongera n'intoki dongera nsubira kuba muzima. Ndangiza umwana natwara ngo twagiye mu bikeke shikira kandi muri sepake. Mushike muri sepake ya mipiga naho kera babwira turi kumwe. Ngo ndangiza yandi matorero yose arahura mvuga ubutumwa
sanga umupasiteri umuvuye mu Rwanda, turagenda turangije dufata moto turagenda ngo dushike tugiye gushika nk'ahantu haja kuri Jeafi ya moto irapfa. Tuvaho na umupasiteri moto iravuga ati ngiye mu Madegu, murasanga mu Madegu kuko bari bamubwiye ati umushitsi aragiye. Uwo musaza w'umupasiteri turajana n'amaguru ngo dushike gutya mu Madegu, ugereje mu Madegu itangaza cya Makiga wari saraje ngo none niki kizanye Yesu mu izina rya Yesu ngo turahunze igitangaza kitubaye bamba Madegu yose yamigira gutya bose kakujya ku muntu wibye. None umbwira wa mupasiteri ati hano gajewe tukumvise ikibazo, tureba ahantu mu nzu twihishe, turindire umumotari akoreshe moto tubone kugenda. Turagiye neza, ashatse ka restaurant kamwe, turagiye twicara ngo dushike gutya twama dusanga umuhungu w'Igisenyi, iwabo ni Igisenyi, aranzi akera baranyakiriye abari gustar haraho batanze ati habife mukozi w'Imana kera bazanye zafia amandaza barunzaho pastor ati takuriraho zirindi urajya. Amen. Haza abasaza babiri tibigeze baturamutsa, inzara hari inzara iteye ubwoba. Ako kanya umusaza umwe umuka kuramo tahaya isumuka, mama atizana amandazi 8, amandazi 8 barayaza n'igikombe cyinshi arayagera yanga. Umuraseka ariko birababa umusaza w'umunyamurenge kujya amandazi 8 undajya atatu ngo aje kwishura haburamwe ngo nyine ndamwishurira niho yibutse kumbaza ngo si umwande mwana icyuya kere kiva ibintu bakubwira bene data ni umutwaro ukomeye. Amen. Ngo turagize moto iba barayikoze, twuriye moto turagiye naho kwicumbi mushike. Imana yavuga tubwire iminsi 3 mbere yo gutanga ubutumwa, namagira iminsi 3. Umunsi wa kabiri amazi mu pasiteri yamaza cyukatiriza, kandi nari nakinze nambwiye mu baje wari wanjumike ati sinshaka umuntu n'umwe, aba bantu bose baza ngo baje kundamutsa, ninjiye amasengesho nzongera mbonane n'abantu, amasengesho ashize yamaze amakubita umuryango arije azanana n'umugore ati cyo shaka kudusenge, tuzi iby'Imana gukoresha muri kino gihugu, turashaka kudukorera amayitaje. Sinza nkora amayitaje, nta mayitaje ati utse kuturambikaho ibiganza, naho yazazanye ji bamuhaye misiyo yo kuvuga ngo iyo ji ndangirira ati nukuri kujya kujyaga mukoze Imana dusengere, ndabasengere ngo ndagize gusenga bose ndaca Imana ikubwiye tindaje ngongere dusenge, ndongere ndabasengere mukupi tindacho sizakora amahitaji. Uwo mugore mbona yarize cyane naho ntazaza, kumbe kuntangira gusengera wa muzeyi umwuka yamambira ngo uyu mugabo mubaza bamunaniza kuzana ari ngo baje kugenda yamaza ngo mukozi w'Imana amajabiri azanye oji ngo yangaya ngo niyo nariza ngo makire bakozi b'Imana bakira kujya mpaye namanumva ijwi ngo hasi mu izina ryawe, ndavuga nti mu izina ryawe ndikubita hasi wewe ngo bigenze gute, ndaceceka ndamwihora nyamanya kubita hasi, naho kuyafata konyine n'umuriro ubwo yamagenda kwa Muzezikeri ngo none uyu mukozi w'Imana wamuningingiye wakamwinoji ngo mbabarira sigira ati wabaye umuntu ari mu mafungo, fata ji mukure mu mafungo ngo kubera ngo ji yawe kuragira ngo afite ubusambo bwaji aba mu kizu areka amafungo yiwe ngo ji wabone ko Muzezikeri atangiye agiye ku mugabo witwa Ruvumera ati muze ati mbabarira uriya mushitsi ni ingari ataye ji hasi none munyingingire barasaze amapepo yarabashaje ngo none ngo munyingingire ngo afate ngo inoji ngo naziguze ziguranga. Muzehe ati yewe uyu mugabo afite ikibazo gikomeye, pasiteri mwiza wubashwe
kumbe ni bamuhaye misiyo kumara abayumbi. Niyo misiyo bamuhaye. Bamubwiye ati nufatisha Anisi uratwara umudari. Amen. Muzehe aravuga ati usenge tumenye ikintu kimurimusha. Arasenza ati yewe mwana we ati ni gahunda ya Minembwe yose abaruzi bose ba Minembwe bamutura. Yamagenda muzehe aragenda yisuka ujya gutwara ibyatsi kakujya kwiki kuwashizeho ikibiriti kandi gicantangaje yamagenda aho ngiye kubwiriza akabaranje aho ngiye kubwiriza arabasanga kwa Taye ndamubwira ati se pastor kuransanga no kwa Taye uri pastor nanje ndi apotre singutinyutse ariko wanyubarutse ni wongera kunkurikira uzabona mwongere kujya ahantu nagiye ku Runundu ansanga ndamubwira ati wakomeje kunkurikira ubu nyine ugiye kuba imfubyi ngiye gukwatura ijambo rabi ubu nyine ugiye gusiga imfubyi ubu nyine tiwongere ugende yonge araheba wanasifiwe ubwo nagiye mvuga ubutumwa nyine mu makanisa yose Imana iramfasha burugumestre Imana izamugire neza aramfasha ubwo sepake yo yaranze nabanje muri sepake mu Minembwe iranga iyo kuri Nyakirango iyo mu Mikenge niyo mu Minembwe baranga ahandi hose ndagenda ndavuga ubutumwa mu ndangiriza muri twigwane ubutumwa bwabo nari mfite hanyuma wanasifiwe Imana ati hakozwe gahunda yo kurangiza inyenyeri y'Imana kuri ya misozi ugende uje kuzindura Gitavi hakozwe gahunda yo kwibagiza abantu ubutaha icyo nicyo kintu cyakozwe ruguru ubwo twagiye ubushize twagiye hariya dusanga barashizemo igihe cyo kukibaragaza kugira ngo kize kijya abantu tubasenge muri Gitavi muri zo ikintu bashizeho baravuze ngo ahangaha dukozemo gahunda umupasiteri asangamo ku cyumweru naho yumvise ko tugeze mu kirindiro cye adusanga mu ruge niho bari bakije mu rugera naho niho bicaje maze kubwiriza baba bicaza umuntu itonde wanezerewe ngo niyicare ngo tibasengane ni ukuvuga ngo bakoze gahunda y'amata yose Imana bayibukana mu gihugu barayibwira ngo titugushaka amata y'ibihano yose baribukana kujya ibibazo byose mubona twagize ruguru Imana bari barayizitiye ahantu hose mu rubunga bashiramo mure mu mahombi bashira mure w'ibigori by'ikanisa ahantu hose bazitira Imana ubu muri ubwoko bwanze Imana murayizitira ahantu hose tuguyishaka na hano umuzima ati mugushaka turi kumwe ndagenda ndazindura Gitavi nasanze kera ubwiye wazi ubwira ucyo ukaza munyiga ngira ngo ubwaraguye amen Imana iravuga ngo iyi Gitavi barayirwanije kubwa amasezerano y'umurenge Gitavi ifite atariki Imana izakora imirimo haleluya ngumve muri Gitavi nibwo Imana yamfashije baragirangije ngo hari umuntu navuze yari mu kabiri bamwandika titre yo kuntukisha nyine ngo twigwane ngo yarigiye kunyica ubwo babagira gusa ngo amavyuze yuzuye uko niko muzandika nawe muzibeshe mu murabagisi amen no ndataha ariko kera bari batanze amafaranga nyine ngo bandase Imana yaje iravuga nari mvuye muri twigwaneho y'abaturage itari ya basoma Imana yamikatisha umuntu wari utwaye yaza yerekwa yamimukatisha iravuga ngo nuca mu gatanu baramurasa wamuca ipori ryose ugende ndagenda ndahurukaho nari ncumbitse Imana irandenda muri urusari amen ukwango kuva natangira kuja ruguru uru rugendo niho abapasiteri banyanze ndabibona abashefu baranyanga ndabibona abaturage nibo bari bakunze gusa ikintu cyatangaje ni uko ibintu byose byababayeho ariko urwango banyanze naratangaye Imana ibababarire amen